Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyo. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo papagayam. Sakbay na, pagyamanan mi man amin na likers, subscribers, kan supporters dahito drama unay daytan kaka. Ngayon surat, kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Agkarap padigo! Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Ada sa nga ilim, danay. Sino tatang? Shot! Shot, Danny! Damanan ang pangabakit. Imbagayo ko mga awanak at tatang. Imunaga kun. Kuha na. Ijay tayong norta nagpudot dito unay. Kung nagpaisaw kaka, napudot dito unay. Unay matanday ta kaka ako nam, tata. Nya, tata, katno ang kasadaran sa Dores. Inauna akla ang iti may sangal daw. Ay unay daytan kaka. Danny, patiguan ka manen. Ang karapadigo ka mat Dores. Unay daytan akinagagit mo nga agpaligaw. Amom, Danny. Karupro pa manday di boyfriend ko sika. Kastalat ta tirupa na. Kasi tirupam. Nakagugwapo. Mabalinti makikatugaw ken ka? Daytay makiabay ako ma. Gayam, si daem tuti impadiguk Ako ado ti sidami ang linuto ni tata. Kit mo sa anak pa yan naglutaw. No ko, kunayo mo tan nakaluto kayo. Luto pala ito si data. Saan kayon nga agluto? Taadamot daytoy impadiguk kada kayo. Naimas daytoy. Sinanglaw ang nagdadakkel ti sagpaw na. Ay, naimas nagpasunod ta. Ay, umuna ako na mga kabayatan ti panagsarsarita yung adwa. Ay, umuna na itang tatang. Panawan kayo pa dito, nana. O si Kamot, di na awagan iti nana. Takaslamot lang nagbakit at launa yun o kasta. Ano, panagkunkunayo ti bagyo aya. Makita mo. Ay, wagayan, nana. Maladaw ako niti pang na. Si Kamot, Dani. Mabiit laang mo't nagsarita ta. Ang okay lang ta kanya ta. Nakatataer ka ngamin.
Narigat akapungtot ti may saan na taer, agaskan ka. Ah, Saan na maako ti konsensya. Diyos, kinagla ba ko? Kadiri, aramid na. Mabitlang na na. Ag-message sakit ni boss ko, kanay, naladaw ako. Ag-message sak manlangan ka ni Cynthia, akaanakan na. Taumay na, yawid na gabakan. Mababain kan samot nga mindani. Kasla, si kamot ti sanga ili. Uwan nga ron. Agawid kayo na na. Agawid akong kaya. Yan ako nagtitrabaho, tanay. Naladaw ako. Agidantan arumwar. Ha? Sumurot akon kan kay ti papanam no di tala ang ili. Adamat mapan ko gatangan. Anya, sus, trabaho ti papanak. Diyak kayat niya da kakuyog na. Tamang ano, ibagada ayan-ayat ka. Ibagada ang tupay nga da relasyon ta na. Sana da akas tagbagay tamat. Unay daytan. Ah? Kababain mo, tinaramid yo, auntie. Anya gay naramid mo nga ibagbagam. Kasla, mapanyo ar-arman ni Dani no kasta. Apay madagita nga ibagbagam. Saan kayon amapmapan ijibalay da ta kababain? Gayom kumitida nga gama. Apay, ada issue. Dakkel nga issue, auntie. Unay daytan, kasla kikit, pagbalinunda kasla ulo. Jaske, tinakman istresan. Tadyak kayat amalukot to'y rupak, kenjak kayat ngagbalin na kordoroy to'y kudel ko. Unay daytan, auntie? Naimbang, tayo may ka dito parkya pag sinarakan ta, Cynthia. Kaya't kamot akasarita, may papankin ni Auntie Doris. Parikot ko talaga nantin. Nadnadlaw nga kurso na kanya. Dan inal daw nga may agpadigaw. Ito na gangay, siya ngirendak taon, iti ado anay padpadigaw na. Ni tatang, mga maawat kan, mang sinsiday, ito na. Ha? Maawatan ka, Dani. Kat, anya nga ron ti kayat mo ang mapasamak. Agtaray talangan. Ha? Warang tapno, maliktikak ni anting. Saan ngamin nga mo ni auntie, nga gayan ayat ta. Kan ura ibagak, ipilit na latta ti kayat na. Surutin na latta ti riknana. Isu nga ron nga agtaraytan. Naita ti kasayatan. Amugot ni tatang, naita aplano. Saan tapay mo't anak kasagana? Baliwan tantulang na pagsaritaan day taabanag, Dani. Bayang, kasaritak ni Auntie Doris. Bakbakitan tumat ngagsayat. Unay daytan. Nagbanglo mo tandata, lulutom ng kiwar kabages. Naimas laki di dayta. Talaga, anaimas manang takaimasek. Andiat okasyon na ya. Awan, agluto aklaeng iti ipankod tayan dagiti gagayem ko. Anya? Asino? Agagayem mo? Basta gagayem ko. Saan nyo ngam-amu ida? Iswa saan yun adamagan. Nagpatagdagitan agagayem mo, Doris? Unay daytan? Talaga, anapatag manang. Sumarot aging gay ti pusok ti kinapatag na. Ha? Kinapatag na? Nasa umon manang. Lalaki ka day, wano babae. Secret. No, diya kag bidaut. Lalaki manunday ta, Doris. Anya, nagsasao kamot manang, kasla lalakero ak. Unay mo't daytan. Tapno amuyo, may sa tinay ayat ti pusok. Ay, kadiri kamot.
bakbagatan kan, ayat palate, bagbagamat, unay daytan. Amo kang ti paglukluk wa malalaki, ni Danay. Apay, naglaing kamutan manang. Ay, agkunamat? Nagtaod, itingiwat, anya pa'y kuma. Danay, danatan nawagak asumungad. Sino tatang? Tay Arjun bakit Ha? Ninanaduris man ay. Pwede tata, dila agbain. Ibagayo nga awanak tatang. Kan arman niya man langan, tapno sardangan na kaon. Kukam laang, no kayat mao. Nagsayaat, no arman niya iti kasta. Mamsug kayo, iti ado nga ipadiguna. Aywan alya. Iturturad ko man nga agpaisaw. Nga oray agtokyad tiriknak. Sige tatang, ibagayo nga awanak ha. Tagliba sa kamag na iti kusina. Umanawak. Makamukayon kan kwa na. Amak na ita abakag. Dani, Daytan. umayak man. Adamanin iparaman ko. Padiguan ka manan. Paraman? Saan? Inakon tatang. Ada linuto ka kanin ana imas. Inkiwar ana imas. Naglibasan ni Danay. Ay, umunag ka, Doris Pintas. Puno unay ti kunayo tata. Imbag tanadlaw yu ti pintas ko. Uray awan ni Danay. Respetaran kalatata kababain iti kinapintas mo. O sige tata. Ipanyo nga roden da ito iti lamisaan. Takanan yun tun kinidani. Ang sayang, tawan mo't gaya. Nga raw, ang sa nabalit daak may. Ang pinakmansang kaawag iti kaka, uno tata, nagmadyan dingding kay. Nang runa no sikat ni mangawag kanya kiti kasta. Anya kumangay, ipagmadyan na mo, tata. Kwa, kaslaak mo la duduogan, ano kas na ti awag mo kanya kit ang kasadaran talaan. Saan mo ta? Makita mo, iti lang ah. Na. Tawain ti pangrukudan sa analanga. Ang sana dahil ta tinapatag. Tinapatag kit napintas ka. Thank you so much, Tata. I love you for that appreciation. I love you, my Doris. No kaya't mo agad datan. Anya? Nay, rumuar ka man ng Doris. Ang kararwar ka matan. Kapilitan manang. Ta inak ituludan itimakan. Asinaw, daytay nag-order iti spaghetti. kaano pa'y mat nga ada negosyom nga aglakaw iti makmakan. Nabayagan Diyak lang amin ipadpadlaw ka na kayo nga da negosyo. Sige manang, ta amangan numabisinan, tinagorder iti daytoy. Ay, unay daytan, panang busog mo kini Danay. Ay, diyak ka mo daytang ibagbaga manang. Panawan ka man langad. Unay daytan abaak akabsat ka. Just kay. Umayak man, Dani. Padiguan ka manen. Ayan ti ipadigom kang danay, idulin ka. Kanin nanto itong samangpay.
Ha? Awan manen ni Dani? Napanan na ka di? Napanitayan tinubya na Ada nobya na? Kituwag nabayagan. Anya? Ang sana bale, okay lang kanya. Ta, nobya laeng mo't saan na paimot nga asawa. Anya? Ibagak man laeng ang tipudno, tata. Love ko ni Dani, tata. Mabalin ka day, adinak awagan iti tata, agkasadaran talaang kaka. Di nakmat nga rodawagan iti kaka, tamanang ti kayat nasawan. Hindi na udiak matlaang sika. Alawan, sige, agawid ka nga roday, awan ni Danay. Ang sayang, di nakmat kayat akasarsarita, kabayatan ti kaawan ni Danay. Ni Dani nga min ti paspasyarek saan asika. Unay daytan. Saan nakamot nga ayatan ni Danay? Sakti mga ayat kan kapintas. Saan ka akayatan niya? Saan nakamot na pagtatakunan ti anak ko niya? O repa idaldal mo ti kinarakaram kan kuana. Unay daytan. Naimbagta ti manawan na ti bakit? Naktangan ako ni ti paglimlim mga. Dila mabay ni ti kasyang aramid na. Dakkel ti panagkursunada na kin kabaraw. At nadamlang Tanong, mawayaan na ka? Ipugad na ka? Pikutin na ka? Naspakan? Kadiri tatang. Asawa niyo, no sardingan na kaon. Pagan anok ngay may. Agpatok kawak lang ni ti pataw. Ano? Ulag ko na yung matatatang. Unay katagpatok ka iti pataw. Lamlam yung aglaeng. Tapno inal daw nga may agpadigaw. Jay ipadpadigo na ti pagtatak ko na. Saan nga isaw? Asawa niyo kit din tatang. Tapno malpasan ti parikot. Unay daytan. Tatang, ituloy tayo dahil tayo naputod saritaan. Ilakan kayo kanin Nana Doris. Awan sumkaradot token ko na. Di adan kanya. Wow! May kaanta ni. Nagininayadak ni Masideg. Uray na ikan. Imbag lakit din ta nagsubliak. Kitaam kat nadanon ka. Pag isumat rumara. Di agidan tamanin. Anya, kat no sang putyo. Agsarsarita kayo pa kanitatang. Napatag ti papanak. Sa nabanay, tagsubliak mutla dagos. Ipasigurado ka ita. Sige. Basta ipasigurado. Orayin ka, ha? Naiday tando rice. Apay nga, itawan mo ito ni Dani. Ano siguro, ti linakan na. Baliwam tulangan, ti umay ton bigat. So ang arod, tapagsaritaan min ti may papankada kami. Apay, adan nagkinaawatan nyo aya. Imposible mo't ngawan pa'y agkara umayak, agkara padiguak. Naawatan na mo't siguro nagidya atig-tignay ko, Father. Father? Di mo ka di kaya ti agbalin nga amak? Unay na kanturas, matalim mo, nawakan ka. Just kay. Anyati ko na, napatag ngay bagam kanyak, danay. Itaray kung saan ni Cynthia aka-anakan ni Bagat Dures. Iti kasta. Sardangan na kon ariribukan na niya bakit. Makauma. Diret sa amkit din Nasaysaya at matlaag may bagamon asaanan nga umay di tao. Kasanaw, katungkal umay, nagadot ti imot na nga ipadigaw.
ang mga no agiboy-boy, wano mangibabay ni ti karuba. Dagita ti likliklikak tatang. Anya nga raw ti ibagak no umay manen agipadigaw. Saan yun nga awatan ti itad na? Ibagayaw nga ado ti linuto yung masida. Tirigat na nga raw kat awan mo't masida alinutak. Ha? Kalpasan na nakaimas ti umay na ipadigaw. Ay, masulisugak mo't nga umawat abarak. Unay na itantatang. Agyaman aksin siya. Naawatam ti amin ngayon lawlawag ko. May papan ka ni Auntie Doris. Maawatan ka, Dani. Ketsak pa kidi ati mababain kada kayo kinitatang mo. Amumot nga ay ayatin ka unay. Nabayag mo't nga adda relasyon ta. Sungag taritan. Ha? Agpara tamot na nataangan. Kan adda ang trabaho. Narigat ti agba aksin siya. Sungag taritan. Padigwak manen ni Dani. Awanan ni Danay. Ha? Natay ka din? Mangirurumen kamot Doris. Alive and kikeng ni Danay. Nakaado pa'y katngatan. Ay awanan dito yung lugar saya. Nag-abroad ka din? Intaray na ni Cynthia ka anakam. Ha? Unay daytan ka. Jay pa'y mo't ka anakak. Tiin sukat na kanyak. Piling kamot Doris. Apay ada relasyon niya. Takbo ibagam kit din. Insukat na kan. Agraraman kamay. Sayang dagito'y ipadigok kumamanen. Sapay nakaimimas. Iti panang lutok. Malipatan na ti amin na babae no maramanan na daytoy. Ay, awan na. No kaya't siya kang tipadigwam nga inaldaw. Saan amasayang taibusak amin? Saanan? Ah, Iyawid kumutlaang daytoy ipadigok kumakin ni Daddy. anya? Katin nakrik na ti saam nga insubad na kadagiti adun anay padpadigukan ko na. Na. Nagkasang akasasaad. Unay daytan. Apay nga may nga ubing tinkarman. Di ko makas kanyak. Saanak ngagtatakko ni tilakay. Ala dapat asahan nagtatakong ni Tikimbot akaskin ka. Ala, agawid kan. Unay daytan. Ay, aklunam, asaan na si Kati kayat ni Dani. Kundakas ti tao, amang idul-dul iti bagina, iti madikan kwa na. Manang, Nagado ide, tagaram kun ka, ide ka banbanwagam, ngam pa-importante ka mat, anya nga ita, di nagbaakan. nasaysaya at laengen ngagbaakak ngem titinutupak dagita grup-grup paaburubudor kadaburangen. Di pa'y lada kayo tinangijaya iti ayat yu kadakwada. Iti kasta, saan kayo ang nagbaak akasta uday? At least, adapay butla alsip ko. Ha? Unay dasan, Dores. No, agsasao ka. Kaslasan ka baak. Ay, unay dasan. Akluna, mabakan, kan bakit kan. Saan mo apaggagatulan dagiti ubeng, takababaen. Di mo nga min napadas ti agayat manang. No napadas mo jak lamon. Amangan no nakarkaro kapay ngumtek ka akumpat. Ha, Doris! Agringkan! No agtagtagainap ka! Kat sumrikan iti mental hospital no napirden ti ulam. Daski ka! Unay daytan, Doris! Ala, papakaya mabaak. Saan pa'y siguro ang nalaraw kamin? No, ada may pariw dita. Gambatan yon.
O na daytan. Ang amdawan, tagirag sa akin yung latan, tiyanda ka sa sanyo, ta saan na kayo matabaybayan tinamarsoa. Titan papagayam, tinagibusan, ti pakasaritaan na napaulwan. Agkarapanigo. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka.